анвар қосимов муовини сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд баъди наздик 35 соли фаъолияташ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон расман ва дар вазъияти тантанавӣ ба нафақа баромад. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилоят ба ин муносибат чорабинии тантанавӣ ташкил намуд. барои 39 сол дар як ё ки 33 сол кор кардан дар як ҷо хела одами ман ҳозирам дар ҷаласаам гуфтам хела одами пур вай дар кор ки пуртоқату меҳр ба ватан доштаву чӣ қадар ҳамин ватана меҳана дӯст медоштагии шахс лозим аст ки дар як ҷо истода дар як сохтор истода кор карда ба ватан хизмат карда содиқ با آبرو از درون کلکتیو برآمده رفتن این به هر کس میسر نمیشه. من از روزی که اومدم در همین ولایت سوغد کار شروع کردم من همین شخص دبر من و شخصا همچون روبر ما هم وقت هم گفته بودیم که تا روزی که هستیم یک جو کار میکنیم یک جو همینجا تمام کمبودی و نورسوگی را یک جا حل میکنیم. анвар қосимов дар раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон алоқамандӣ дорад пурра хизмати софдилонаро анҷом дод. барои тарбияи садҳо шогирдон саҳми босазо гузошт. ҳангоми рух додани ҳодисаҳои табиию ғайритабиӣ саривақт ба ҷои ҳодиса рафта барои кӯмак ба мардуми осибдида ҷони худро дареғ надошт ва кӯмак кард. маҳз чунин хислати мардонагӣ буд ки имрӯз масъулини раёсат ӯро барои баромадан ба синни нафақа табрик намуданд. خیالی رفتن روی نکنم. یگان جانده حاضر کاری آسان نیست. یگان جانده حاضر کاری آسان نیست که میرید و هم توش نوبه آدیکه برو آدم میتره و آدم میتره. همین اون ریسک روزی که چه ساده گفتن آنجا یا فلسطین هم به شکر کنند. من ما شاید گفتن همین کمیته حالتهای فوق‌العاده همین کمیته کلمه حالتهای فوق‌العاده باشد. اون چند قدر که حالتهای فوق‌العاده باشد همشه خیلی نصیبمون بوده است دیدیم. анвар қосимов аз умраи шахсиятҳое мебошад ки дар ҳодисаҳои нохуш худро дар сафи пеши хизматчиён қарор медиҳад. аз ин рӯ ҳангоми баромадан ба нафақа ба шогирдону ҳамкоронаш таъкид кард барои хизмат ба ватан ва мардум ҳамеша бо дили поку ояндаи нек нигоҳ кунанд то муваффақияти комил ба даст ояд.